Abuma muika nalani ati chama cha Wiper kuya matungulu nimeenda President William Ruto kwithukisya na kuweka kuvuthia mauneni mangaliko ya ulii kwithiwa enenthi aingi maungamite na ngaliko isu kutetea mwenenthi amwika ameweta kana kufika vau serikali ndi namba utethia milati itonya ukita mathina ala mekumbilite enenthi kwivo kwambata kwa ngalama ya mikale na kila serikali yende kwika ni kunyamasya enenthi vamwe na kwananga mbumbano cia ngaleko ya ulii ila ciende na ukoso wa serikali boni mutesia na maovo amwika mwikatha ngwatanio katikati wa tongo imaulei mawatano nginya President William Ruto thukisi maunyuso ala methirunguta ni ngaleko ya ulei kwithiwa enenthi na umaminita kuungamana ngaleko ya ulei na vevata mathina ala mekumbilite enenthi ma Kenya mathinikiwe litungia opposition united opposition muweani kwithiwa ni kwatanite nitonie magonara legacy na mathio kanyamira kule musumbi witu wa ndeno yetu ya Kenya egilio na umbano akatelema na wetu nonye umbano wake we na andu 50 mathi muno pandu utewa lami na mwene mbia na ivuelo elete kwa vansa na tuenda kuya musumbi Ruto anenge opposition indai ya ni wasio wa mwene mbi na withugisi ni kwethi wa 2027 ndivasa na siya ziambe iye kwewa ni ya abaikuzoka natina maikule ngwatano ya ulei kwendea na ithi wa vamwe utuni mamenda kwenda na uthioka icio ciikauthansi ya Kenya kunena na enenthi kwitha maundu maingi mavinye mwenenthi va Kenya na serikali tanesa imulia kuthinikia na milati letevo itana utethio munene kwa enenthi onthe na muno ngilanda no kulia ngaliko yitu ya ulei kana ya ugani paade Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka Matiang'i na Munde Kashagwa actually tuamie ni mudikile ground ni na dikile kisi yini wetu na umukonya kwa taina ndaya mwako meke toi ningo na mwende nesa na ningo na kana NND ni nominate kwitikila na muno Gen Z nimetikile kana President William Samoei Ruto ni wa one term so gilanda na umukonya ni kana mwindi na womo su na pia mwenda na bomalize ando na mwindikila ndo mudyo Kenya yonde nikenda yide kana NND mami naomba na kana musinde yitu ni one term ningo akwindi yetu na uchumi wewe ndo monopio maundu ni mamini obanda ngalama ya maisha ni yangaiye wewe tax hiyo no President William Samoei Ruto mondo ana bingwa muno na marelo anawaisha lelo la wito na bingwa wabaka ngundo ibindane mbia ne bikie na contract ya maonga niye ndio akwendea mawekata mayende mbia yende ndio akwendea yetu ni mwako mwatiala kwa hiyo tuwezekana maenda mailonji malelo na project ndio mezesi kwa vinda asa nikenda wewe yetu atengea vinda wa kula nikenda wewe la meoka ko makaka uteti alelo akangundo otome kulangale kwa serikali bugithekana mumbano siangalo kolisi na likelo kana mwenenthi kutele mangu anzikayo sia kiuteti kana misingi ne tena utethio kwa mwenenthi na tuikulia masiye zimage tuikulia ando mage mapiezi ando mage mamoko na ala maende na kuanilishitera kula kwa mwenenthi mumano na kimu evinda yombe uvu Kalonzo evinda yombe uvu Gachagua mundu lo kuumia ni mwenenthi wa kawaida kwa serikali mwena responsibility nena mwana ya kuigithia mwenenthi usesei ngatukonde kwa polisi yake likwambia ni akauno na ala mugetio kuima maimu kazibe chakula kwenye ngutano ya opposition kaunti ya Masako nyene Toboni Mutesia